Howji agriculture land farmer gi matang question hangi ko zabi mul masi bangne taw go da government gi taw go loi na makse moi na de government gi mathau se khoina sumu matam da congress na palasu na bjp na palasu akoina question hangmo matam da moi na thabak tawrum da bodu oitar ga di moi ji government ji fail ya ba yam phajna piri ko sini na piri thajar moi hangi ba mina di thajar moi asu amna kupna study tawrumani ka habi pochi lerum go dong mande mam di question khong du male adu taw ta tar ga di farmer gi dong ta pesa kam kai gre kari scheme lege ham gi rang go dong mose ai hainin dam ni ko maram de political mane na adu atopam na sumana kupna hangba sumana ngasi bokta leiriba lambi je hangdok na ba kai dog ge na hangba du di that is the duty of the members ko member gi mathong ni mada hangma matam da kaim ta tok de har gi di ya he ba adu ko question so hang da bu da ngasai gi ko hoji jo hang ba yai na hoji ju pham mi na hoji kan chi parliament lai ri ne sidai da ngasi bok da koi kampok pi da musu national highway ani mak sida lamben hang na bu kari thabuk tok rage adi praja war ji gi no gi bhara nung la gi kari khanna ri gi ha bu question sim tan hang bu da adu gi pakhum do khata ne bu kun ta ning ji aduna taseng na masigi matang da ne ba aduna hoji ki ko sidai da wa khara ngang ga adi moi gi government gi mi si yaw bu na te adu ga ngasai gi ta government ji thabuk tok do na pangang na ngang bu di adu ma anarchy thon ba du di adu gum gi party ekoi di oining de ba aduna di ekoi aseng ba question do hang ba tai ba thok pakum thok lei sini adu admai tok dra hang bi ba matam da so praja sing ji ge lomi sing ji ge paisa kyam kai ge kari khudong cha pi ri ge na question dum dang yaw ma ge di yamen phajarum go dong ne ba aduna ngasai yam kanna so haning de adu ta seng na hai tar ge di akoi gi sidis da khana ba matam da tog gudri se akoi gi lai ri ba lengak side hek ta ko kaim ta tog do na salak sa na pangang na ngang ba yana na ba pun ba di nati adu ta seng na hai tar ge di thabak to wa je government gi mathong ne tawri ba loi mak se ai ngasi si tawre suman tawre ha bu di madu gi che du di kai guma congress matam do phong do bita de congress akoi di matam do suman phong do mi adu ga bjp gi matam su phong du pi oina suman ka habi ba akoi ju mit mai oi je ba maram di ga no da hausi gi ngangi bu na di handa bjp pandaba matam da congress na palen khalo adi ta ga de mo human right violation se mo mamangi matam da tawgi mana congress si matak ta akoi praja mayam no mo akoi mo court tong chana dawri bra ba aduna di akoi gi praja gi oina di phagat gi wafam jidi leitre akoi da nai re bo ol libising se masi masak hong dok gi wa gi mong da amal la ka dawre adu di khwai di akoi lai thibu ne adu di ai tawun de de second ta ruling na tra ga di thabak se upai chung le leitre ruling na tawdi sibu sigi question si hojik ne ruling na hang ne hai tar ga de je akoi gi keno da mp ani khatani lai je congress atani keno da khwai maru se keno lok sabha sini ya maru se adana maduda phajana hangi pakhumju phajana pire aduga makhoi gi party na ekoi ruling na tamni na kari tawde ge na hairi mp masade mathok pangthu adune baina pau phongna dre aduga tasengna ekoi gi mp ani leita mp ama khatak dum tawre ma hangi si manipur go po dum hang sumaina pointed question da hang ba change adu sumai to buse adune ne mai sai ji ko ama central gi congress ki central leader sing siga state leader sing siga pau phongna dra ba nantra central leader na di manipur gi popular government nam la halu habi gi question ka haina ge su leibu ude somna ga na madu ko yaw te law nantra adi praja ge awa ba si u ba yana na ba pointed question si hangbiri bakum ju pire i somna ga na akoi di upai leite bjp na tawdra ga di haidna tawdna leiri aduna singum masi leibna ne ba aduna tasengna asai gi mp amoina parliament ta question yam phaja ba hangi atai da intho engine tawda tar ga su ko mai tawdna asai gi akoi gi work bill gi matang da akoi gi manipur gi pradesh congress court thadar ga sari asmai tawna parja wa ba da am khak mu ju thaw ba yang khai thaw hai ba na te kwai ma roi ba tang di thabi udna lamben hang si gam tang di thabi udna kadubi lamben hang da bno yam thuna lamben hango haidna central government gi mathak ta asi national highway ji central government gi kanu ne ba pon ne ba ko it is the property of the central government moi gi jurisdiction ne ba moi mathak ta am tang kai no ngasi wak ta ko mitei chalhan ji kari gi no national highway ni stand ra ga sam tang di thabi udna adu bo yongna yamna chawthok tuna yamna pong tar gi di praja na moi de khandu ji kari no ba adam pong bi no ba political party have ji vote maya de maya gi bakolo ge na la ka ne ba hoji bakolo bi gi do matam si di akoi di ruling na te haidran leitar ga di adu di hahen ning de haije buni da ai si ke tang haije ge adu ta seng hai tar ga di hoji yam maru je ko mayam khanna dana yam akan mamong da khanna dana lamen hangan ge da buni
illegal tax kumba masi khoi thinggadabani ko sigumba gi issue sida khoi am kana nainaba maru ta aduga karigumba MLA mana natra wa mahanga hangra hadra madu kya maru don khamdo ekta madu de ekta yam maru don ko khoi na samana yam hena munna khanaba sidi aidi masidi khanabum thokte na ide ma haji okay za akhoi gi losilapagi last round che agi kanona phongdo ki bisi MLA na phongdo ki wafam si makha taban question lak siting da han bagi meeting wen masibu akoina kamaini geng bayai dum direct hana kanu si PRC thamna bai damak ta taksin gi bhai tare dum apam dum tham khar matu hujik na mu PRC mu thamdana bagi pot amuk torak ba yamna hypocrite oi ba mawong Congress party da si mo phom ka thamak pasi kamai phong to pining usa ai de masi matang che yam hena comment pijan inde to boina hajining mudi Congress ki oina sigum stand leite da andake parliament da khana gi matam da khoi gi natragana khoi gi central leadership Congress central leadership tagi manipur popular government thangwadabne habigi apamba ka phongdok leite khoi swaida khara bot ngawba bolai chu bai tare ko bolai chu khara pangang ang je bawani bot sengna hoje ada khoi gi supreme court masamangna irang horkum tumna manipur law and order problem leite high gramni that means indirectly madu PR thamai bani mai tawdana sagi manipur da sagi khoi gi lairiba matam dugi chief minister si lokho हाइबे कनो सुलाई अदुगा इंडिकेशन से लोनमक से PR की इंडिकेटर ने पीरिब मयाम द सेंगना होजे ngसाई को अखोगी स्टेट लीडर सिंगना सिदैस द पंगा ngang बुदुदी आइसु खंगद्रे अदुदी मोय मसा मोय पार्टी की मीद सेंगोन बिरो अदुगा सेंगना सेंटर दा अदु नत्रगना होजी के पार्लियामेंट ता ngसाई अखोगी मोय क्वेश्चन हंगना मत मणिपुर दा कर्म मतम दा नत्रगा कर्म मतमदा अखोगी PRC लोसलगा कर्म मतमदा अखोगी पॉपुलर गवर्नमेंट नमा सेमदके हाइबा अदु नत्रगना सागी मणिपुर गे केनो सि डिजोल्व दो काइना अदमाना डायरेक्ट क्वेश्चन हंगबगी पाव अखोइदि अदुमते अखोइ उदे सेंगना मसिगी पोसिदि अखोइ हाजनिंगदे अदु मसिदि अखोइगे आई सिदैसि याम कन्ना इलाबोरेट सोइ तौजनिंगदे अदु मोय मसेन ngang bo ane do ta seng hata de manipur ki issue si lai se popular government lai bana tra lai bi ki issue na te ki manipur ge ko issue si di mayam ne na khangre jan hai ru su kana ro ma si lo no khangre bo ngak ne ai ham ba round de is ma sam hai je ge okay za hoi ta sen hara kan da khoi gi se karam mong ga tham gi bano se hai tara ga de khoi gi chumyo jan tham bi pa khoi ge party gi hai ba tare sa seng na tham khim dan mai kai de ge tu gi clarification ong kham sa mak ge tham ba ne na mek seng ga ne ha phom dum tham bi jan ai oja pamkin da ai oja tom cha dang lak ji oja ka baina tham bi be si gi matang se aduga khoi gi political criticism hai tare political party singi adugi part amoina khoi MLA Susindro na thamak patu madu advaina phong do ko se aduga khoi MLA Susindro na tham bi ki ba se PRC adum laikini aduga popular government na mesemak pe wafam city am negative oina mai statement na sudum phongdo ki hai tare aduna akogi ojana su jahem kanona su heman to command thambi ki da adum job to rokpa yabe possibility sudum pal hai tare adu oja ka main thambi ne sam tang gi masi makoi de so haibam khongda ba ma lae koina politics ta yauru ba na ta bani na adu bo koina mapan thongdo uba matam da di kana si PR koina thonggi ne habsi hoi masi kakningai le tew ran kali maram di keno do normal si karom kan da pura ka de ge habsi khangde hojin omai kapna budi lepe adu bo normal si pura pa ji satok chasin da di ge hoi ge karbar gi taw da lolon ti tong na ko matam hojin maru oina tawri ba pot si manipur ge oba problem si da akhoi community maru oina mokhoi gi phange moi gi di ko lambe na ma tong na semure moi gi di khoi gi ko tampak phau de sat pa ya ba intak tampak ki di mapan thok pa ya na no lamben se leite ade mo lang iba government paining iba political party sing si marak te gi sai ko thok si oina na ba taw si leite hoji ta seng na han lamben thong phate na law wa ni lamben thong phate si kari gi no ha na question hang ma gure ko ta thang pa gure madu mang na hoji lamben thong ji am kan sem gele mamdi ke no da sai gi ko khoi gi court over abani na madu kana guma political party amatana madu yogdana sai khoi praja se ware na masin normal si puraksi habsi wakal se lete makhoi di fishing in trouble water haidana ko irang tholaga vote le pasine mo pams maram di kaino da irang ji di laita ga di kana no taisana ga I madu da vote am phanguba
हाइबे पोचिदा मसी लेबदो माल प्लेन भाड़ा की मतंग दा मिजोराम टू इम्फाल टू मिजोराम जिलपा चत्रे त फंगरे टिकेट से कना चतकदोइनो खंगदे कनाना तौबदगी नो खंगदे मदुसुको असिमा अदुबो अखोइगी इम्फाल टू गुवाहाटी की होजे पीआईएल लाए हाई कोर्ट वो महंगी साइट की हम येत पुई ना पे ताबदा अदुसु पॉलिटिकल पार्टी ने नते अखोइगी सीएसओ लेबाक सिगदमता लेबे सीएसओ बाई ममिंदी पंजारो अदुना तौबे अदुना लेबाक इंगनबा नॉर्मल सी पुरकनबदी कनाना तौरिगे सी सिंगसना तौ लेरे जिमोना हाइदो कोई मितै हबसि मपान थोंद्रे को कोई कांपोपी फावरग चतप याद्रे जिरी फावरग चतप याद्रे सिना मरम मोइदना सगी को अखोगी कनो से अखोगी प्रजा से सुकिमति वारे अदुना गुवाहाटी टू इम्फाल से सगी सब्सिडाइज रेट प्लेन भाड़ा से पियो हाइबने कनामतन डिमांड तौदे मसी जगह ngang वाने हंजनबा फिल्म हंजनना हंजन ngang ताई सिगुम्बा यामना को मिगोंदा कानागदबा प्रजा की कानागदबा दिंगसी बोग करीगिनो सी लबेन से हजु बोग थिंगलिसि करीगिनो हाइदन क्वेश्चन अमदा तौबा तादे मोय मसेन चाइना बनतन अदुने नेबा सिगुम्बा तसेंग हाइतागदे ngasi खनरी सिगोंग ताइदि हाइनिंगने एनीदा सिगी खनरी सि करीगिनो अतोप खननिंगाय लेत्रबा हुजे लो याम कन पांबु तमने आदा स्पोर्ट अखु के लो पांबे यादव मफम मयाम लेरे दे जि सिमरते इसिंग अमु चाउसन गिरिन अना मसी सिगुम्बगे मतांग द खनदना खोनदना तौबा अदि हुजे हुजे पियार मतमदा हुजे अखु के कन गवर्नमेंट के लमदा हेंजलमा मयाम तखारे मोइना धारमने हुजे पु इविक्शन तौ मतम लाय अखोइना वाइ डिमांड तौरिदि कोर्ट यौनरेना करिगिनो इसिंग चाव थिंगना बनो कई थबक तौरके अदि पार्ट ने मरमदि कइनोदा मरुइना गवर्नमेंट की लेजबा पात को पात तुरेन नाला को खोंगदा इरम नाला संग फुंजलगा युम साजलमा तारगदि अदु तक्तोकपसि मथौ नतब्रा कांगु खरदि मोइना ngang तौ हाइबगी वाखन नमक लेबदों तौवे क्रिटिसाइज तौबदि याम लाइ मरमदि कइनोदा मोइ लाइसेंस होल्डर ने क्रिटिसाइज तौना नंबर ngang लाइसेंस होल्डर ने अदुबो मसागी को थबक ओइना पांथोक नंबदि अदुगुम्बा अमा को इफेक्टिव ओइना तौबम संगे हेब अदना कनादनो गवर्नमेंट तौरिसिदा ए सिदि फैना हाइदने को सिगुम्बदि फैना हाइबजों तादि ने ngasi क्रिटिसाइज तौनो मतम सैब गतनी खोद हाइजिने पीआरसी खरकुन थंबी को मरमदि कइनोदा खो डेमोक्रेटिक वैल्यू जो के मसक मखम खंगद्रि मसक खंगद्रि खो प्रजा से खंगद्रे प्रजा नतबसिंग खंगद्रि डेमोक्रेसी लेजे गवर्नमेंट पानन बलेबर गवर्नमेंट से मयाम से कमाय तौना तौदे के थबक सिंदोक सिंजन तौना चलायन बलेबर नत गवर्नमेंट तो फेल और मतम नंतरा पीआर लाइस हौजी से दोंगाय पॉपुलर गवर्नमेंट लाखवा ngam दौरी ब्राबा खोदि खौब हाइना करिगिनो आर्टिकल 355 सिजनरगा करिगिदमता अखोइगे स्टेट गवर्नमेंट मतें पांगदबसि करिगिनो हाबसे मरमदि कइनो मयाम दो लाइ अदि ए सा हाइजबदो manipur हाइब लम सिदबु सेंट्रल गवर्नमेंट गा स्टेट गवर्नमेंट गे अयाबा यावदना टोक तौनरमिने यानबो पुरैनि याब्रो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम दा स्टेट खंगनदना सेंटर ना डायरेक्ट डील तौबो याब्रो काम त कई ngang दिसि असे कोई डेमोक्रेसी मसे खंगदबे नत्रबा ए अखोइगे फंगम तौबो चाथुंगु फंगदि नेट केरा खोट केरा अदिगे फिबम द लेदोरि ब्राबा मरांग नाजो याम फजबा द ngangiना ने मणिपुर की दंते yang वाय अदो बजे जे फजन खन्नदना अवादा पा सी वाले सिन कोन दौरि बायना बान कुमन खन्नगे ब्राबा लोइन मक्से एनआर के द लाइपाक छि द कांखोंग चाइलगा मोइना कांखोंग चाइनबनी द अखोइ लागे द फरनी याना अदुगुम्बगी टाइप अमा लाकपुरा ना अखोइ त सेना हाइतागदि नुवाइते हदि अखोइ प्रजा मोइना को अखोइ खरसु खंगुबनिना लोइदु कितंग खंगुबनिना तौरिबो मयाम से को कोई खल्ले कहीं तौरसु कोई लेबाकसु करी तौदरिनो हाइबसे मसे खल्ले अदुना तसेंना हाइतारगदि हजि को पीआर सी होय सेंटर ना तन्नन को ऐसिदि पॉपुलर गवर्नमेंट थंगुरो मै हानगेर सुनगेर तौरो याद माय तोंगान माय लेजन हजिदि लेबाक तोंगान तागिबगे खुदम याम फंगेना मदुगी पोतुने भौजि खै जंगसे लेसि हजि पुंजन जि हारिसिदि तोंगान ताबै वा हा पुथोरक
punjan si hai thar gadi pun be thak tok tong natro ngasi kan political party na amor sunu ne moi ki electorate moi bo thaga leiba mi sing re khana ba phate haidana ngasai gi asona khan kambu da si hai thar gadi ko party mu gi misang jong man gane hai ger ba moi da support ne si di tau gnu si di phate koi pun hinga da ne habi gi kholau jam ta law ger ba ade hoji kano MP ani ni kari do MP amana law le yang wana singi saru chu ma nu law pi singi da tu min le gre puda puthoro ga koi article 371 sigi mutung singi yo pot tonga lo habi gi pot ma la ade oja bo ka gi bo ja duna ma no na law le re singi jaga da ni sai gi koi mi mang gri do sai gi kano da sigi army ke headquarter marakta lamben phawle ne army ke headquarter matlab lamben phaw ya bro adumano ne laule re ma khatara ba khu MP se ai sai ji to amadu he ngang ngom tum de wa kai da tholak ne asi same party aduna masi si dungai te jiri ge dungai ko tampa ki MP ne laule re jingi MP na nom ta law gro outer ge MP ne mudu ngang gra ba si tawgunu si khana ganu hai gra ba hai ro ga as noi mai dei na ton bani mai dei na matam ma da kano da kuki da saw khib ge phone ne kai lawan khumna ri ra ba akoi na lang ge bani akoi so ge bani hai mi dei jo du mak te yong ne so ram mo na mi be humanity ground da to bo ram ni na mi be ta hana ga dro sigumba yam tabade yam nungai te ko adai ta da khoi mase pa ta tung na re sira hoji am kan hai ji ko as noi na lang gi ni matam ma da noi na bichang chang gi bani noi na sawat khi bani da hoji ti kari thoi hai sibu ngang ba ya bo wa ra hai bani da sawat khi bi di noi lebak irang to mi de ma ta lan ho khoi gi lebak thu ga ni sawat khi bi na ti ni moi hanar ko matam da moi rehabilitate to bo ya ga tan chung thu so ga rong ne ha ba ka ji bung de to na to ri ba jaga da thong ri ba khan na ba kham ri ba to mado je khana ba khamo gi dandira ba khoi mitei de piris khame bu kambu duna bu khoi dum unje le ira kham da bu kambu amaduna taw bu di yam pai noi moi ga am taw dai de khoi na taw si yang na aduna tana khoi na mi chang chang ye hai bu kambu duna khoi do unje la ku sibu kari no aduna sigumba sidejda masjidda politician singsina political party singsina mapi mapa bungna law the role do kari law ri popular government thangu da ne haibna tan kari atop kari law ri praja mayam khana ganu ade si to phatte de government da su praja yam ware ko bhara ja handong na haibdo moi ngang bro ju pai le na aina ja hai je ri pia ye la e pia lu moi na ti atop se so ne lai do lebak policy seso na pali bra do na tra political party man topiro seso signal sinabiro the seso su man tawjara ni la ben chende na di law ba hoje amana tor ko di kar seme ka do ge hab na an to bi ya da bra si khoi mathang de strike je nong ju no ni strike to che ba lai da nong ju ba ya roi manipur da aina atu ko tanga sela ka do re ba aduga mo aja haji je iram nala phulam mayam takthok ba matam da jo ona tane na hoji ko du do matam lai kari no haba lebak je kamaina palak kadori no ai ta seng nai ta gadi mathang de di any dialogue na su khana nai na ba matam da hoji ki siga irang yam mari lai na ba kamai tau dana khoi gi manipur je normal si ta han si ge kamai tau na hana ge mana communal harmony leina kamaina panba yagdege lam henba singje kamaina warakadege di lamben hangdi kamaina hangsi kana adugumba ona ko khanase akoi mateng pangjege ba sumaina political gi thim mam basidi akoi ju ta sengna ta di mathang de akoi ohon bi gano nan di keno da akoi da ona tane na uba mi am leire okay da thank you so much adaba hoi akoi gi viewers sing gi su tongan ba myam am viewers myam am na akoi gi keno su yeng bi bine duna they also mo gi different opinion myam am su phong to hai ba tare aduga akoi na west ko tongan ba leba gi to bi issue sing ko jana pan bi ki ba ko eviction gi oiraga su adagi tongan myam te matam ga akoi gi forum sina stum khana nei na jana be gi tan ja dum maksu dum lawja duna su dum lai hai ta aduga amu political party mara ke akoi na criticism de yamna focus tauba aduma ki wafam da natta bida akoi na top perspective am da yeng kan hai ta akoi na kano sing da
major political party amaga maru oina haida leba ke tholak irang ke tholak pare solve to bangam dabagi akoi gi root chi puthokna bhotna ra kuma tam chida karai da kari da haina haiba tare akoi gi chapchana adu gi stand lowdaba amasung akoi gi center ga adu gi chapchaba akoi gi keno haiba tare reciprocate to han bangam daba swa gi area mayam simasu adumak thoi be issue si ga mari leina bra haiba ke tona akoi na pukat pe ki tanja da su dumaga dum lawjabani adu ga ai oza akoi gi loselak pai da hai tare hojiki posi akoi gi MLA sing si hana dagi so koi punjin bangam daba khotaba adu position ga leader kanu go posi ruling ga posi am ponam lai reta hojik se makoi na lauri ba makoi gi kanu si responsibility hai tare hojik suspended animation da lairi adum oina mak hojik si akoi gi lairi ba MLA sing si gi makoi gi dai te se akoi na mandate wi ra kanda adugumba akoi gi representative ni mi hutni moi gi responsibility ju akoi na kama yeng ba yari gi responsibility hai bje ko MLA gi wati to ga moi MLA suni adu gi citizen am suni हौजी बीजेपी दा सुब्रमण्यम स्वामी आदना मलरमे MP ओरमबा मासे असुकी मते मखो मा मसागी गवर्नमेंट गे बोरो अमगी ओरो मा यामना ngsaige khoina ne कोर्ट चत पाइबसे ओन तेने न मोन वखलम लौरे उपाय लेत्रा ता दि चत पता बने दिस इज आवर सिस्टम डेमोक्रेसी दा कोर्ट हाइबसे काम सुंगे यारो अदु बुकारगुंबा कनो कांबोमना कोर्ट चतना लेतारगदी अखोय कई सुगदे गेदे करिगे दि चली गे हाबा सुके चतबरा हाबा selected खरगी चली करिगिनो अदु तो बिगनो हाइबदे अदु अतोपमना हंदक को मसागी अखोयगी opposition अखोय रूलिंग नत्रगदी उपाय लेते हाइबदो अदु हाइगनो हंदक अखोयगी MP अखोयगी को डॉक्टर ngomsa bimol honorable na ko hंदक कनो द हंगेबा 19 August ता हंदकी 19 August हाइबसिंग सी ओरंगनी को असिमक अनस्टार क्वेश्चन द थोकले है कमाय थोके हम कमान हंगबसि को मसाई कमाय हंगे द अखोयगी को अखोयगी लो से को अखोयगी लो से क्राइसिस की मतुंगिना अखोयगी मणिपुर को अखोयगी सीगिबा फार्मर सिंग अदगी याम थिना सोबा अदगी अखोयगी लो जि सिनबा यादबा असि क्याम लेगे अदगी मागी मांगी बतारि बिज करिनो अदगी फूड ग्रेन पुथोपगी सांग से क्याम वाकरे अदुगा फार्मर की मसिंग अदुगा फार्मर सिगी बगी अदुगा मसिगी मयाम से पीपीओ हाइदन क्वेश्चन हंगबसिदा फजन पाकुम पीबको इम्फाल ईस्ट सुक्ले वेस्ट बिष्णुपुर थौबल कक्चिंगजी पामचोर चामपुर चांदेल को अदगी टेक्नोपल कांगपुपी हाइदन टोटल से 11,967.4 हेक्टर शेयर को अदि SSC due to the SSC 27,269 metric ton अदि फार्मर ना 9,182 अदु 11 फार्मर से कैजुअलिटी ने 8 इंजुरीज 3 डेथ सुमाना फजन पीरे अदुने बा कोइना हाबिसे को तौरो अदु तौदबो ओजागी वकल हंगौदबसी सोइबे सिंगसी करम पैकेज पी दौरी कमाइना मतें पांगौगदर हेबे क्वेश्चन दुबि चितरे अदै मथंग सोइना हंगने खले सुमाइ तौदना सागी को अखोय कनो तौदना को अखोय रूलिंग नत्रगदी थबक से उपाय सुंगले लेत्रे रूलिंग न तौदि सिबो सिगी क्वेश्चन सी हजिकने रूलिंग न हंगने हाय तारगदी हजि अखोयगी कनोदा MP अनि खतनी लेरिसे कांग्रेस आतनी कनोदा खाइ मरुइसे कन लोकसभा सिनी या मरुइसे अदना मदुदा फजना हंगी पाकुमजु फजना पिरे अदुगा मखोयगी पार्टी ना अखोय रूलिंग नतमनि न करि तौगदे ना हाइरि MP मसादे मथौ पंगथुइ अदुने बाइना पाउ फौनद्रे अदुगा तसेंगना अखोयगी MP अनि लेता MP अमा खतदुम तौरे मा हंगिसी मणिपुर को पोदम हंग सुमाइना पॉइंटेड क्वेश्चन दा हंग बसंगे अदु सुमाइ तौबसे अदुने ने बाइंग साइजी को अमा सेंट्रल की कांग्रेस की सेंट्रल लीडर सिंगसिगा स्टेट लीडर सिंगसिगा पाउ फौनद्रबा नंत्रा सेंट्रल लीडर नदी मणिपुर की पॉपुलर गवर्नमेंट हम लाहालो हाबी की क्वेश्चन का हाइने कसु लैबो उदे सोमना कदना मदु कोयाव इते लावे नंत्रा अदि प्रजा के अवाबसे उबा याननबा पॉइंटेड क्वेश्चन से हंगबीरी बाकुम जु पीरे सोमना कदना अखोयदि उपाय लेते BJP न तौद्रगदी हाइदना तौदने लेरी अदुना सिगुम मसि लेबननेबा अदुगना तसेंगना मसागी MP अमोइना पार्लियामेंट क्वेश्चन याम फज हंगी अतई दा इंथो इंजन तौद तारगसु को माइ तौदना मसागी अखोयगी वर्क बिल की मतंगदा अखोयगी मणिपुर की प्रदेश कांग्रेस कोर्ट थदरगा सारी असमाय तौना प्रजा वाबसिदा अम खतम जो थावबा यांखै थाव हाइब नते क्वाइ मरोइबा अमतंगदि थाबियुदना लंबेन हांगिसि गमतंगदि थाबियुदना कदुबी लंबेन हांगदबनो याम थुना लंबेन हांगो हाइदना सेंट्रल गवर्नमेंट के मथकता असि नेशनल हाईवे से सेंट्रल गवर्नमेंट के कनोनेबा पोनेबा को इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मोगी जुरिडिक्शन नेबा मोय मथकता अमतंग कइगिनो ngasi वक्त को मिते चलन जि करिगिनो नेशनल हाईवे नि सेरेंद्र गा सबतंग थाबियुदना
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯧꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯈꯟꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯡꯕꯤꯒꯅꯣꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯚꯣꯠ ꯃꯌꯥꯗꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯥꯈꯣꯜ ꯑꯣꯏꯒꯦꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯈꯣꯜ ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯗꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤꯗ ꯑꯩꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯟꯅꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯈꯟꯅꯗꯅ ꯂꯝꯕꯦꯟ ꯍꯥꯡꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯇꯦꯛꯁꯀꯨꯝꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯔꯨ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦ ꯑꯃꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥ ꯑꯃ ꯍꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯗꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯅꯣ ꯈꯪꯗꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯗꯨꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯗꯧꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯟꯅꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯈꯟꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯂꯥꯁ ꯔꯥꯎꯟꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯂꯦꯟ ꯐꯥꯔꯃꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯉꯤꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜꯅ ꯃꯁꯤꯃꯛꯅꯦ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯄꯥꯜꯂꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤꯅ ꯄꯥꯜꯂꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯗꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯦ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕꯀꯣ ꯁꯤꯅꯤꯅ ꯄꯤꯔꯤ ꯊꯥꯖꯔꯝꯃꯣꯏ ꯍꯪꯉꯤꯕ ꯃꯤꯅꯗꯤ ꯊꯥꯖꯔꯝꯃꯣꯏ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯤ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯈꯣꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯥꯟꯅꯦꯅ ꯑꯗꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯍꯪꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯦꯟꯁꯦ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯅꯕ ꯀꯩꯗꯧꯈ꯭ꯔꯒꯦꯅ ꯍꯪꯕꯗꯨꯗꯤ that is the duty of the members ko member gi mathongni mada hangma matamda kaimta tawde hargadi yaiyeba aduga question su hangdabuda ngasagi ko hojik jo hangba yaina hojik su phammi ne hojik kanu chi parliament leiri ne sidai da ngasi bokda koi kampokpi da amusu national highway ani maksida lamben hangna no kari thabuk tawgrage adi praja war ji gi no gi bhara nungla gi kari khanari gi haibu question simtan hangbuda adugi pakhum do khatane bukun taningi se aduna tasengna masigi matang dane ba aduna hojiki ko sidai da wa khara ngangaga adi moigi government gi misi yawu nate aduga ngasagi hekta government ji thabuk tawdona pangang na ngangududi adugumba NRK thon badudi adugumbagi party akhoi oiningdeba aduna di akhoi asengba question do hangba taiba thokli pakum thokleisini adu admai tawdra hangbiba matamdaso praja singji ge lawmi singji ge paisa kyam kai grege kari khudong chaw pirige na question dum dang yaurmagadi yamen phajarum godone ba aduna ngasai yam kanna so haning de aduga taseng na hai targadi akhoi gi sidis da khana ba matam da tawgudrise akhoi gi lairiba lengak side hekta ko kaimta tawdabduna salak sana pangang na ngang ba yana na ba pun ba dinate aduga taseng na hai targadi tabak taw habje government gi matong ne tawriba loinak se ai ngasi si tawre suman tawre habududi madugi che dudi kariguma congress matam da phonguk to bita de congress akhoi matam da suman phongdo mi aduga BJP gi matam su phongduk pi oina suman ka habiyo ba akhoi ju mit mai oi jaiba maram di kanu da hausi ngangi budunadi handa BJP pandaba matam da congress na palen khalo adi tagade mo human right violation se mo mamangi matam da tawgiyo mana congress si matak da akhoi praja mayam na mo akhoi mo court ong chana dawri braba adunadi akhoi gi praja gi oinadi phagat gi wafam jidi leitre akhoi da nai rebo ol libising se masi masak hongdok pagi wa gi mong da amana lakadawre adudi khwai de akhoi lai thibne adudi ai tawhun de okay